so bantu bitu I think umwojogo nabashyaho buri kimwe gogo kuba no cyitaga yija wapa kitinka akora na kabarga tinka akora na kabarga murekwa tinka akora na kabarga mwatandikire kandi kabarga ryo ariya wa kabarga na yakora tinkora nawe kabarga nicete zibu niciwe nawe cyo yine tinkora nawe we nakimanya tinkora nawe kabarga kuri kayo ya doshwe oferirwe ngo ngatinkora nakondo munayora jaharanira umuntu nkazoweye hasi y'ekitanda na mukadorowa hariho ukondo za nankeji izi zamahi za ulinzi usiyende nyama kwa nyama ulinzi nico kizibu namubuza nawo wazimuhire ni trumpet we yazikuhire nuwe ko kazi gazawe shayi narasha makondo mambuga na central market kondo muyanje ko stamaje shayi tukore stamaje nedda ko kandi tubanzira shinjunga ngo ine sento ine mitwe yaboro nekindi iwezine ningo bworo no ryeje shano bw'amazika kabarga ati watandika kumurangera amazika tujye kuzana ase sente niyo mama anta sente zamuhire just kugira ngo aferi gwishenko mwene ko aferi ngo natorenda gushashure kondo atriste mwa sente bakukire nyinyi ati ubworo bwabo uri kukurya utagirira abantu beef ngo prosper bia ko tajini no kufegwa urire aba banzo bareke no kufegwa nayo ni strategy yo gukora mu sente Nida baze mbore anyinire tima konka zo nazifunire kirenda kongera no kushasha sente eze mani pounds nyose yo kabari reka banza nunkirizeho nakusha mpayo kabarga ufunira sente z'amazika no kompayo unto kabarga ufunira sente z'amazika nababyanderera mazime byanje ati ndenda kumugambira iki ezi namferigwe shwenkuru hati wotwera mbakashwani nizine joine okantanga mbarara abanywana boyine shayi wafegwa nkanyo kwatora funa zinga mama wa sana abanyabuzara waha kunka mama shonga yatureta ne habeyanzi nakajura kagwa mukonka eco kubanza cyabyona kabarga nyenda tubanze tugambira abantu tuganira abana na munonge eminyeto enjero yo kubasa kora mu sente akubati twa turya we are spending ito washanga turya tu spending ani wisha enjero yo kubasa kora mu sente abana kukurakurana kujani ito tubaba mani tubaba kabi ati eshonga ya mane nkuru munonga konka hapano yo kukore sente nayo waleta ho shayi sente kanzine mwa yokora nonyaga utekate yangu enjura yagwa reka turonda handi eshonga tujigambe hoje shayi tukorera enjura iri munegenda twine ema no mwiji wenjura twene strategies turabasa kozesa kuranga twafune sente first of all ensinganto hariho businesses zibarabasa gukora kureba ngo bafuna kasente abana bato nagamba abana bato turaturamanyisa abantu bararugaha mwaka emyaka yatandika gukora kurugaha myaka 16 kukoma nka myaka 3 niyo age bracket ya yusi kuruga amyaka 16 yusi aha ibarabasa kurekura bazire bakajanguza kuronda urupia 18 bembera yarema constitution negambe myaka 18 kuisa myaka nashatu ashatu n'etano abo ni youth zo neminyeto so strategies zibarabasa kukozesa nyoku ndareba eco kubanza cyabyona ekintu ndenda kubanza nagamba side yabishye abishye mwine kwege nkozesa yemibiri yanyu abishye bari kutureba mwine kwege nkozesa yemibiri yabo borekere kabarga first of all ati ndikugezaho kukoreka capital aheri ebintu bigumira manyebiro ati first of all abishye kiramanywa mwihanga nangwa na heru for example kambara ninga shi Western Uganda ngo tukahebwe kiconjo abishye bakahebwe kiconjo abishye bambara abantu zirashayi
iyo niyo kubimanya utika de bacekeje ekizibu cye yarenda nga yesigo tujuta reka kwe naitera perfume atanabire kwe konka watambara hari borono nuka so shay oma kokora kera ukata wechi wo kokora kera ukigura habara yawe shay oma ine bar nakabara katete aha iwe mpaho kokora kera ukaza kugura offices za Nkole Media nanyokunda kera nkaza kwigura hamdara gwanje gwenkito forest aha ekibira cyenkito aha no mwicara kera igure business yeye nkiya konka kabariga y'amaguru aho business y'amaguru yes abana bari korera gesente kimwe barakora na delivery atware Kampala ati mwe manya ko murahuraga ngusirimeri muri Mbarara abantu bona bagira nkabati koka sirimeri muri Mbarara it is not born from Mbarara mu iki cyo kunyigiza ikintu kiye turi kugezaho kugambira abantu nyenda kabari abana barabasa gukorera musende nyenda kabariga turebe inesa cyane nyenda tugambe ejo nayo business amaguru nayo business amaguru ni business ya man abakibikira n'ufata nabishite konka business y'amaguru nkuko rigura akora media ukatereza ukasimura za kamera zawe ukasimura za computer no mwishina warakera kasheshe business yagicekingeho display yo kubanza hamwishina hamisho aze mu ndebe gwa matse atereze display acekinga mukwawa uko niyo mukashondo bahari yo kasasiru nkuko aracekinga mu office sati wenari muna atereza office acekinge amwireje okumwa nitare shaving okutega wacenga okutega kutari kwetega okutega just akajerta aha aye checking atero buhoho abanywera biya konka wine urukucetegereza konka njurere kututera konka twakuza hari tonjereho so enjure yago umushana yo tokurira ngo neyo mugisha nukumura omwishi kumura by the way weekend ne birthday turiyo mu wiki yakumura ya birthday konka buri kwijama mizi nateze njura no mukonjo tugaruka business tugaruka abana kubabura abishaba mpaha abindi kukorekaga bine strategies zibarakorera mu sente kwaramara kwetera kahoho yamara kutereza display arabarabamo aza social media yakora ka video ndajango kunyetegereza nkamurebera ka video ka banchawa wakarebera bankoreba icyama ukarebera umwana kombeke kanyuma enyuma konka kumisho karika nakafunda afunze mane nkora ya fitting enyuma rije konka guru kunterera mazima turu muntu tukora bande ndedaga kumanyise business y'amaguru mugura amasimu kabariga rwasa sisimu cyankizira mugura bitukanywa cyo kunywa cyanye kimuru kunywaga mugura iPhone na nyine Samsung it's okay murabaga hamuramwa icyo nakimanye esum yanjye icyama nakimanye so ndikuga weswe oba pano naje kushangaho wo talenda kuterera uragirugaho gende niwo tamanyira urufuri niwo tamanyira konke mpara nazanyu muziyare let us focus tugumize so business y'amaguru waba steady irakora mu bishiki side y'abishiki konkari munabashije amanya bakoresa business y'amaguru business wagita mamano ratandika no gukora delivery abana baruga hano baza Kampala bakore delivery nko nabakabwana bije kuno gamba huizi bamentioning gamba huizi bagamba mentioning bagamba ninyina I'm the host gamba kabarga abokuzagamba ashikata ali muhara wa nyoko urukufaki abokuzagamba no tukurira niwe noryayo business niba ku delivering bari kuturetera gasirimu bamara bagira ngo western ni yari musirimu ngusirimera komoka mu western kuko no bakugireta sirimu waza kuchondoza yone mbibone ni musirimu ye Nyankole
sirimu nazo zine Sirota. kabarga hati wareze ataro kabarga Ukashango ine. taro sirimu yenyankore nengana nensoga nentoro Shai Oma ni warashambanire jogo wori kurebogo waraza kukwana akademo ukamujyango warakarire akubuza ngo warakacebize wagira ngo ngukiwere ngo tinjashaka kucebeza ruraza kugwara Torashangira mu uraza kukonkoboka ninye kuma sebo uraza kukonkoboka ngo matamo shangeze iwe nogera kumura yanyiga munonga kumura yanyiga hati cyane katuze korera hari yo muntu kumura yanyiga korera hari we tugure tuongerere so ati kabarga uturumuna tugambira urumuno gama business y'amaguru business konka iwe nogera bwencha harimo abana bakujwa nyuti nagira nti harimo n'abashija bakujikorejo business ayijiro bo buparobo gaera jechita inabakajwara bagezaho kwiya yohanuya waya abashije ni bani betunda konka tibarakonsi amaba abisha borareba tibarakonsidaringa we tera no disposable charogira hamikorere yawe tera moine wachetegeze disposable hati nkagwacha yo marundu yorura nanke indakika ibiruka hebebe banke cyane cyempuno nawe aragira ngo mwishara araze kurebe nanka mukadera ija akanga kangwe yawe oyineki ogumpa hogo so echinenda ngukoreke Jio just ni fashion ejira abashije tukabire kwetunda tukayiki tukati nchendekana nyombara gwa honore dati harimo n'abasiyazi abachi abarajwaro ubu n'abasiyazi ubu bumujwira abasiyazi watandika kabariga ku rugamuramo of course hata umushija kiraletwa kikugendera aratamaguru hata kintu kirikite twaturyamiromo let's go tokubasa kushwara kapare ukirike ntumbwe yachi ati mwe mwatandika kujwara ubuhare nyencha kale ndenda kubashanga muri kabati oh my god ngaho uko tukuzayo wetinkuza abishi bari muri actually kabari kakangubere open ati tinchendeka simanyi ku dating simanyi gwamugane riri puzzle nompereze kuchireba naye kombara ningo mwanya gona go kushemererwa mungu kutuba tune event si bitibiki tinkwendeka naro mwiki ndeba nyashi ndebo tuno kandi kunonywe byanje ngikora kimangu ntaburaga okay go kunywa uri muntu tugambira abantu ukora senta kubatuzi akubaturi muntu tuzifuna tukiri bato uri kugumura tambuza amaguru takata tero tufuna senta katukiri bato ati etinandiza ukubagambira neki tinchendeka gwa mugani impereze kurari pazo yacigambo wazo mbara omurimbara ukareo mwiki tokwetaga kwendeka iwo munshaho ine muci iya yo chikobe cawe ninge chebe nangune kandi bakanyire kandi bona mwena mubonire bashamere no kushara tine etown iri kusinga bici barunje nkambarara mu Uganda yona za campus manya kutareba go burunje nayo wakumuruga we na afeti kuka twarugira murama eshonga nkuru kwakana no goreta sente kajanti yerizoboraro then abishi abarakorera mu bara bashemerire kwega nandagambo tandabaga mu mishura benyuma turu respect kamera guy hati kamera nabo indika ncyo tugambira abantu baza gukora tinkora ntanyuye we ayeshonga zeye ezera basa kutuma abana bakurakurana abo kubatakira hamuramwo gorare kabariga yana tugambira Angele yabishye bakubasa kufuna musente bamurimbarara na mnongo mu Western Uganda Shai Oma tugambira atugambira abashije bakore boys okay by the way back to business abojo producer yaza miss producer guy kamera iriho niga wajiyo ati so boys by the way yeah boys tugamazima turi abana bato igesha turi kandi nza kufuga kitagera tingamba bya politics naki konka otakagenda itoke nyoka na hurutize byawo abasigazi by the way nabana abana ndamba tambuza amahuru gaho kandi they are eating
nibarya tubakwiba no basota kutambuza amahoro kagura koko yacigamba watambuza amahoro rarya you eat you don't you can't no basa kufuna musente zo mu kugira ngo oyibakose kugira ngo oyibakose nepira tambuza amahoro gabo uko taragatamgize something went wrong nkafuna mugisha siri nkafuna mugisha nekindi bagezeho kuronda imirimo ekizibu cyitwa no kugira ngo tugaye imirimo gaye nanye kajigayeho wangu namazana agent kame nabikora wakireba kandi nekindi ogo murimo gukora ogo murimo mubi ino mugikoreje ino ndo mugikora rebe tukamanya umugisha gwino ino mugikora ngambira muri mbarara wayire sente mu mahuri ino naho riro mukanisa ino naho mukanisa ko bujurizi tichi mujikizina waka bujurizi yajanga katana n'amahuru mukaga nargona ise naragambira intenshonga za shine weti nuzu nargona ise bucket akariko yagise bucket ateje shana guza trade makumyaga gamba wamara kabarigiza kugambira abantu kubarafune sente kandi hangambira woti ne bitano ine 15 tinde bitano toka 52 wachireba iwe utakana gacinushu nanko gunoho guzara ka box gura ka box kawe gumeno tamuchikumi bibi extra mpeta guzara ka box by the way ebiro bibiri turi kuzaka ba actually amanyeshonga yakagurire kuzaka ba ati bwana nataka ati niwo tostinze ndako gwari utaka nako atafuna sente hunama nanisha batutere hati reka tugerenge enshongezo zaturema enshongezo zo kumotivating abantu gukora zaturema zitusigire ejo point twadirwa motivational speakers wapi motivational speaker twabaremo abakutureba ari inkore media mwe bare munonga kutureba kandi nbeyazi neze DJ Cerebro ambara nakabarga tiwanjira nakabarga nakabarga ino shayoma kandi nakariya nakubana to joining next week shabe always coming with abantu bendi shay n'abantu bakorenga miliyoni utandika kubiha ndeka ko hosta bazaga abakutureba abantu bakondera kimwe abutse kutemema yihura ndaba konka ashabaga ngo ari umubwira ngo wari kugambira mu cyatsi bakatandikira amahoro ashatu trainer yazinga oheruka amahoro ashatu gobeho zinga ubuma ni batuzo mwana reka nkubuze wari kutembeya torarya nurya ihurira gobo zingahe cyakirenda mwabaga muri kugambira abantu uri kumotivatinga nyoni ngabera abana street burukubana nyine mu bucengi bwa 10 konka ngabera amazi abana bo tugabira sente ngabera amazi abana bo tugabira sente street ngabera amazi kabargo kaferwa shwenkuru ngabera amazi just nunkiriza ari kununkiriza ecyo kubanza cya naje ntungabire amazika ecyo kubanza cya byona shayi oma turendaga nkoreke strategies uri gukora uri kutembeya uri kutambura ecyo necyo kubanza uri kutembeya uri kutambura uri ine kunyomona nasi ningo kanywe twizi oba wanywago mukavera oba wakora ki oyine kwika homo bucapato karya ka komando edomarane yashinje kunaba ahurire edomarane yashinje bibiri abasi no kona mizi gashinje bitanu go kunywa uri kumanga toyine sente urabasa komero to kabiho no guredomara yashinje bibiri ahura guredomara yashinje bibiri gitanto mangunoza kubanura abo budashika edomarane yashinje bibiri no jinywera wiki ompurire watogo umwanya kuguboniye so twinena mweno shayi oma turemera ukambiha umuntu akatandika n'amahura mukaga yayombe kakede ihure katujengurira gobaho bishatu amahura mukaga nigwenda nizinga ni 12 tikwe igitarangi producer amahuri mukaga producer yaza kunaba muri kabenana muri producer benana ubucanyi umwana timwashomire kibaro cyo mutwe amahuri mukaga bishatu amahura ashatu ni shiringi gwenda bishatu amahuri mukaga 10 ubwo muramwa twagurwa wakuba obuhabuzi orareba mbihire n'amazika akambya n'amazika tunamugura poka tkuja eza mazika umuntu arafegwa mugurire mpuno nagura poka tunagura mpuno nyogo mwanyogo na okaferwa bakugwera niwe nango tagambwa 10 natandika deposit ya mazika
Ngo wataritsa rukomeye kandi se depos nombaje kumwe naka abaciga bina kapfu mukaraje ngo akibo ko kazo wanaka niko kamba n'inyamugarura bani nombanje 2009 yakwebnisha 2 ana manage to cha 5 ebirikanana na 5 ona mfegwe abantu binji ba campesent umfegwe riyare nakuja ngompe ho nakuja ngo atendeze wari ringara hizo but otherwise mwe barabara abakuture bari nkore media mwe bare munonga abakuture bakani beyazinize DJ Serebombara zinkore media of surveyed behind cameras and of course ntuza kubantu kabona ga TV eine furembe nacirewa kugira ngo twaheza mwa kumukuba mushabirire tugatera ne yayero by the way to George week are birthday ya President Museveni nchoro kureberanye ne furembe yayero wacenga tube turyo birthday ya President Museveni ne butumwa kiboyinire President Museveni kabarika reka mbanze nogo obutumwa president bore gwagambe obutumwa mu kuhereza president na bwanyu tinku bukuru birthday yeye obutumwa ngo muhereza because ati nchirangu of course akuzire twakinde kugira emyaka 8 na ya akuzire kunkataka atakarjera ngoma atuhe muhozi bita wakino nungambere bigambo byane ninye no ningamba kare gamba ati kiwo bwonko bwa burande mu kushoma cyane ndagara ubwoko bwe burande yellow card continue kabarga gunaga nasho ubwoko waje gamba byawe President Museveni nyoni ngamba tingamba nkanye nko muntu onkani ngamba nabantu nkabantu banje abukumforo winga wahura so abantu nkitwe nkabana bato by the way nkabana bato kwa buri yomwe nakigamba ntwe nemerumo simanye tukorere emerumo konka Museveni tari kurijaka kweta akabarga na ningaruko mizi nyoka magambere wahura Museveni tari abana bato timanya bwace kintu Museveni tari kweta ati Jean Kozesi but abana bato nko Museveni mushabeke muragendaga ngo it is our next generation it is our ojo mwana mutoshaye oma myaka 25 n'imyaka 3 ngaro ujyango umuntu no giharo kiryo mwana konka prospetora reta tugambere kabarga iwe noba President Museveni kabarga amazarwa geyi kuwarobero mizi president yes okay president turakuyozayoza birthday yawe okay his excellency Yoweri Kaguta Museveni abiraine birthday tizo bariganye mazo yemyaka 8 turakuyozayoza president with only that turakushaba neci mpaha nyo kindashaba president Yoweri Museveni itwa turi ready kugumiza muna NRM turashaba muzeyi ayiye arebe strategy yone yakubasa kutekaho muhozi zero twagiriro General MK emyaka 8 tinche baizo muzeyi akayina magezi akara ryaje ahurire kagaranga gita ya muhozi hati nawe nka 5 myaka 9 mwa wamarugire ngo ayina magezi mu mutwe guhora rero ya Museveni yatsi atagi ayongera umuhozi so muhozi no mwana muto nensinganto that means kwaraze mu ntebe he will recruit abana bari mu age bracket yeye ati no shanga nkanye ndi nka PRO hatogara Moza na kutugita y'imyaka 20 ogu nabo menko bwara disikura hariyo ba pijimizi ninkayeku nibaze kuro mu batwaye tukuza twaza kabari tingwenda bukurembezo umurigi muye bamutomba twakuriya ituraze twaza kabari nyo by the way my leader in my family ti notari leader urashango nika chairman wiziwe ninga nayikondo ya community ururi leader iwe takasa kufuna nawe wakujanga iwe nabwa chairman wa mwezi cyo kuvasi akavuyo kanyu tena akakunda president atuhe muhozi atwongereyo
John Shonga ine kusigare kandi wapi stand by generator eiza gumeho ninga bereka takatwereza umutabazi eiza gumeho okwe turugeyo ayimwaza bergarize kuzara by the way berga y'umusazi romwana no manya berga ebirebe tituchikurisaga mutaka chebize DNA tituchakurisaga abanza kora DNA kora DNA tukukongratulating konkomurimba yagire kuzara Dero nazara romwezi no mukazi kabuzire bire azire abagire kuzara kayineke mu family ye Berga ni wagire kuzara ninga no mukazi umukazi azire so Berga come back Levixson ari kuza kuleta show mu Rurembo Rwambarara nawe yatakoze isabandu yatakoze generation by the way reka ngambe taro event kuruga ninjira kurwogo mwaka gutandika event yinkubasa kwereza ekozereje it's not even Western Uganda the whole Uganda I'm saying Western Uganda banze hore okay oero wochi guturo cyabona eti ni hero na neje neti ni hero twatuchira mukano chipushinga kano chipushinga aro event je yibande yaba ya Rwenzori FM haya taro event yakozere eyitutine mu mukono ekozereje shane yatayebwa to maximum ekozere tayebwa na bwinkandi abo kutayebwa kagenda na honorable Ruita inawa group ukatujwekera ngazaye nabone orangu akarumu kandi kuri ya mucaro waruhinda burisho yone ekozere to limit so kabinga abantu so tuyine mu mukono Revixon ari mu kandi nabwe no reka kubanza kuhika orikiriza Revixon speed kuleta show University in uri kuleta show Satias August twine mushukurani twine yo tipo line yo show wachetegereza no wikumna mwene aza abantu bitu tukujanga ubinde sente nyingi bari kusevingira abo bana konkamarwa ganje wagata tigare magwa turukunywaga kasoda na kasoda no jangwa abantu tibakurebe bitukunywa tuja kunu abantu bakuturano jangu nabase tuja kudya se Revixon first of all mulekege kuturarya mamisho promise echo kubanza cha byona agokutayina cyo kunywa ngokabiru ye Revixon yakora tayine impact ya man eyakolira apart from Royji tine kintu cyamane cyakolira beshongozi ba Western urire reka ndebe bintu birunji nyomo ndekande ati host yaye gomba nanye ndabirugaho sitamakare tu focusing bamba nunu tubirugaho kukora yakwaturema tubirugeho focus stama reka tubireke stama tu focusing tukore nyowe mgene kunka mu respecting camera konkiwe numa twabigambiro tukutandika ariho ekinte cyo muri mbara niyo kusinga yabishye barunje ati tujyana turumu tukora abana bajya ati nabashesho muri mbara mwa tuyinabashe tutagamba bindi tuyinabana baboniye ngeno yegumisa to kureba so our outside tujengwe to kureba just visit manye turabaga ha kamera babugutireho konkani ureba churire nare kongani ryo muntu yari mangu ya pose buti urabasa kugira ngo mutusasiro kace twaza mugahumura mwamurenda kureba mwishe muze kumureba kutari kuza ha kamera mukatandika kwashama mwene shohera zaba mu kanwa Revixon yaranga show ya Revixon titukaji acceptingire mu Rurembo Rwambarara Western Uganda atiraje tituka acceptingire show ya Revixon tokamori nyakore show to agenda eshonga neha tojyo muntu twirengwa rija ngo tabigambe so busasa kubohereze kuferwa no tende kukigambe so busasa bwa shonkuru yawe muna wachure gongana we Revixon witu no munyankore nawe twina abantu abatwire barija manya nabura hati nka wayi kibenda yisha kajanga rikora shombarara ndabasa kwikiriza Shiba yisha edi Kenzo yisha Shiba na King Sir because we benefit from these people aba bantu barija bije no mu fashion houses bahagira bane ngoyi and chain ya mano rajimanya umwana kubara muhagira he ngoyi ubundi yari kutahara bahabara yawe katetanyo haci akabia wachetegereza so oshanga ni wafuna hasente
aza nyenda gukora diploma aha to twirorija mu Western Uganda ninza gumana inguru wawe Revixon to twirarija njye ngambera amahuri yawe ogwaguzire nkito ineci biracenki nkito njye nkito niyo namuguziro actually kabari gataka Gerard nyenda kuramusyaho munywani witu aba papa Sheldon niwo mpira zisenteze Sheldon mazima no muciga mu Burundi zinyene ni pounds ari mu ihanga rya Sudan so tereza kamera bazirebe Sheldon mazima nyenda tumuramusiye munonga aha ezi ni pounds abisha barazaga Kampala gukora delivery you can deliver around mutashoba kutamo expense kabarga narara actually kankuterera karo kabarga stama ruga sente obuntu bunageze wawagize mwamutine kwiciriza nabwo ya leta sente kanari mwana banafunde kabarga obuntu obunabwo zikazira miliyoni ya pound kabarga senyiga esente syakazira gwaza senyiga kabarga narara rugazi abishi mwena bakutureba kamera simpenze biki ya yankwata mpoyo obuntu buna so kunugara kugamba buna kumira namwe mufegwe buna wanyu mufegwe twije kubazikiraho buna 12 hafi yo babiri byabige byo kufaninze ho guzona zigare ngo buri abanyabuzara bahari 13 za pound hafi yo buri abanyabuzara bahari abataramvistingira video zona utakahane abataramvistingira zisente zinde kubaha ndenda kwisha kuzirira kamshatu wanyu mwamuferi gwe ndenda kwisha kuzirira aro bare utakamunjera tamunjera aro gayi mwebare azogumei utagaruka seti yanjye bikora manyeke baro twaruga mu kamera ya turumuntu rero kwendera kabarga turumuntu rero kwendera kandi turya nko kutwija tureba noreba kabarga misho garyo gukora abana barya hano bashemererwa Revixon show twine show ya shukrani twagera show ya Tipol rezo nizo show zitusigiza kuhendera umwaka actually nakugira nti ya shukrani 2019 imwe bantu mwe bambara before we accept twine show ya shukrani twagera na show ya Tipol turi kuhendera umwaka full stop taro bandi abitkwenda konga kare in case chakumza cha Revixon no teka tengo Revixon uya ngo ayize invest in na itaga na turonda taruti Revixon nakugira ngo twine show ya shukrani twagera ya Tipol ubwo mwaka gutaka ubunyivu no buye obukambo no buye just aferirwa ino nekindi kubarabalisha bijana ba TikTok kuri ngo niba Ivo niba by the way you have capacity in Balala to make two shows in one day musiga mwatu nanka nanjiro bwishiki guys twakora show ina umurimbarara kandi I think twakora chicken noma ukwate ya king saiba chicken noma ukwatemera ubwa mushawa hari aha muhanda hari ma garicire ngambire noma ku chicken atemere bwa TikTok bwambarara ubwishiki bwona haro yatemere yajanja ngo nayo muwaraho yabadayi nama binaga karuba ati niwe joro ganda endo jogerera dara so chicken shout out chicken webare shemererwa nabici bambara chicken no kora umurimo gw'amana muno chicken chironjara gamba we yatema nagamba in Western Uganda wari wakawarake in bloggers of Kampala chicken okutukorera umurimo gw'amani ku blogingera abantu ba Western Uganda ba manya twine na value chicken turumuntu marira kuinganarizo batwakuhereza izina biryo Misho Jackson turumuntu marira ntuzaguma ntuganira anshonga nkezo naneze kurengaho just mbozi ntuba tuzibinire Jeni Nkore Media TV kandi tuneyo omucije wo manu bakota DM Swaga amutwire Ronald nandobwa kansara nyina ko mukorora nandobwa kansara nyina mukorora fufu mwizi bukoza twire mwizi sub county atwire services nyina muhereze biro yebisha tukusiba mwizi tukore campaign Champi abantu bari hakora media turenda kubisa ngurita akwasa acayongera kubikora ati ogo hona anagambo rujungu ranyongwe tiko rujungu karuhura speeches by the ogo mkaza are confident ari on parliament yade ahakura tuwitu kunkabo wabo mbakuryamo jo statement jigambe na abawustana bona bagicenge mu rujungu
Rita nenda tandisha DM maho Swaga muzindara gambe statement y'abantu mu rujuru. Rita honorable Rita yes is a good honorable because she speaks good English in parliament and she's confident. We studied. We studied. Kamara turamuchebera panti. Orjungu niba nduro mutse konko kurusha. Kabarga first tukwendera the final words nyenda ogambari DM Swaga that is amutwire Ronald no honorable Rita kwendera koko bagiraga ngo epa ya sharp eri sharp embuzi teka abangumba ruyare ndenda kumanyisa abantu ba mwizi mwo kukoma barakweta kutorana mwo kutorana DM Swaga baramweta Ronald amutwire Ronald kubajwekera abwa mwizi sub counter ruyare tumurije ko ejusa ijuka ngo umwana buri kimwe aracetegereza je offices nyinji arazimanya he has been in media for a while akorira abagiga bahanga mu parliament so na council yona aracetegereza so imwe mpaho abarenda obuhereza burungi DM Swaga araza kubibakorera ukora abe wayikira aka box ergabe rye 2026 akaruru kimate DM Swaga rokande bintu bya mwizi bibase kuterera wacetegereza